Tumsifu Yesu Kristo. Basi leo tena tunaendelea kusikiliza somo letu la kwanza kutoka kitabu cha pili cha Wamabakayo, wakati ambapo Wayahudi walikuwa wanadhulumiwa, wananyanyaswa kwa ajili ya sheria zao. Na jana tulisikia mzee aliyekataa kula nyama na akauawa, akasimama katika imani yake na akauliwa. Leo tunaona mama na watoto wake ambao pia wanaletwa ili wakaweze kula hiyo nyama, na wao pia wanakataa. Leo tunamsikiliza huyu mama na watoto wake ambao wanasurutishwa, lakini hata wanapewa enticement ya kuacha sheria yao ya baba zao wakaweze kutenda dhambi, na hata wapate pesa, wapate vyeo, ili waendelee kuacha ile imani ambao wamekuwa wakifundishwa tangu totoni mwao, lakini wanakataa. Na nitafakari kwetu kwamba wakati mwingine sisi, ulimwengu ambao tunaishi sasa, wakati wetu hatusurutishwi kuyatenda mabaya. Sisi wenyewe tunayataka, tunaenda tunafanya asiyo mema. Na haswa tunaposikia kuna faida ya kutenda yaliyo mabaya, tukipewa fedha tuende kutenda kitendo ambacho sio kizuri, basi haraka sana we are being bought, we are being paid to go and harm others, to do wrong, so that we can gain what we want. Kwa hivyo hii familia, huyu mama na watoto wake, wanatufundisha wakati mwingine faida ambazo tunatafuta kwa kutenda dhambi hazitaleta furaha ya milele ambayo tunataka. Afadhali tushikilie imani yetu ambayo itatuokoa, itatupatia nafasi ya kuwa vielelezo kwa wengine ambao wanatoka nyuma yetu. Kila mmoja wetu anastahili kama huyo baba wa jana ambaye amesema nikikufa basi nitakuwa kielelezo kwa watu wadogo ambao watasema huyu mzee ameshikilia imani yake. Na sisi wakati mwingine tunaamua ya kwamba tunaharibu jina letu kwa sababu ya fedha, kwa sababu ya kutenda jambo fulani ambalo alitatuletea faida ama furaha katika maisha yetu. Tutafakari maisha yetu kama yanakuwa ya uhodari, uadilifu, ili wengine wakapate kusoma kutoka kwetu kitu fulani juu ya imani. Tukiombea wengine pia ambao nyakati zetu wanalazimishwa kuyatenda yasiyofaa, ili wakapate faida ama fedha, wakapate vyeo. Tuombea kwamba wakaweze kusimama na uadilifu, wakaweze kusimama kwa ukweli, waseme afadhali nisipate chenye unanipatia, lakini nishikilie imani yangu. Katika somo letu la Injili basi tunaona ya kwamba pia kila mmoja wetu kama hawa ambao 10 wamepatiwa mina ama talanta zao moja, kila mmoja wetu Mungu amempea nafasi ya kufanya kitu fulani katika maisha. Hakuna mwenye hana. Na wakati wa kuja kwake Mwenyezi Mungu, kila mmoja wetu atafika mbele yake kusema ametumia maisha ambayo amepewa, cheo ambacho tulipewa, mamlaka ambayo tulipewa, tuliyatumia vipi? Tumepata faida gani na yale ambayo Mungu ametubariki nayo? Naweza kuwa ni machache, wengine wetu tuseme hii haiwezi, lakini kuna wengine wanatumia zile talanta ambazo tuko nazo sisi na wanaendelea mbele, wanatuacha nyuma. Tuombe kwamba Mungu akatupatie neema ya kutumia machache au mengi ambayo ametubariki nayo, ili tukaweze kupata faida kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo.